Mbukeli siyabapheka siyabathulula khona lapha ke kwaSibili ngakho ke sinensizwa lapha phambi kwethu esencane ende kodwa Nceku siyakubingelela Mandibulele nkositata. igama lesibongo Igama lami Nyameko ifana nokusala kuphathwa. igama Igama loMnyameko ifana nokusala kuphathwa. sala kuphathwa aluphathwa Isibongo. ngisho kodwa lo isibongo sithi waluphathwa Igama kahle kahle. okay ngiyaqala ukusebenzisa isibongo lesi sijulile kakhulu ndoda ufika kanjani la ekhaya Yokuqala mani iqala niveze bana ndisukaphi. Apho ndakhe khona ekhaya. Apho kwakhiwe khona ekhaya kudolophu yaseLusikisiki lalesi sisilo. Apha ekhaya ndifike njani? Bendibhizi ngesikolo ngeSevarsity, inkosi ndifumene eSevarsity. Ndiye nokungoneliseki bendifuna iphisi apha ngaphakathi kum. Ndathi ndayitaste iphisi yaphinde yandiphunyuka ndayikhangela. Mahle ndoda usesikolweni sesikolweni ufuna imfundo ingena phi iphisi manje la Imfundo bendiyifuna naye kuba nabe bendicinga ziphilisa kodwa bendingenaphisi apha ngaphakathi kodwa ndiyifuna imfundo nephisi nabe ndiyifuna because bendifuna ukuba nandibhalanse ndibe happy esikolweni ndibe happy nam ngaphakathi kum. yini ujaha ukuba happy kanti wena usafunda bese uba happy ke emva kwalokho Ukubana bengibona ubana apha ebomini ubomi asikwazi ubana sisoloko xa singaba sifunda sisoloko sizibekela ubana I will be happy xa ngaba nofumana i-degree ethile, zawuba happy xa nofumana i-degree ethile. Kodwa ufumaniseka ubana ixesha liyahamba kodwa endaweni yobana ndithi xa ndifika kwesi sigaba umzekelo ndisithi ndizawuba happy ngona semncinci ndizawuba happy xa ndipasa ijunior ndizawuba happy but xa ndifika ijunior andikho happy xa ndigqiba upasa andikho happy. The more ndisiya sonyukela the more ndifuna more, so ibingekho into ibivala esasikhala esephisi apha kum. Nsizwa ubusa esikolweni Ewe tata. awuhlulwanga nje izifundo ndoda Hayi lihlulwanga isifundo tata. ngizabona ukuzwa ngabanye impela ukuthi abakwaziyo mhlawumbe xa kwayifundo nendoda usungabi happy ngoba akuphaseki kahle. Hayi tata, sikhona nezinye ividiyo enzenzileyo eze-certificate like I was excelling in the world and excela kakhulu esifundweni. So bingekho isifundo. Okay. Manje nazo wayishisa nomsazoshisa Ngishisile baba. Kamnandi ngishisa namuhla kusasa. namhlanje Ewe tata. kuba ungilindile ngizokubona kahle shisa. Hayi ngishisile. Okay ndoda siyabonga. Kusho nawe mhlawumbe uzongitshela lokho abangitshela kona ukuthi ke bayisebenza. Ngoba imibuzo ukuthi ke impilo ifanele iqhubeke. Fanele ushade. Fanele uthenge imoto. Ayifuni imoto. Hayi tata. Ugibele imoto wena mawufika la ekhaya zangu ndizi. Ewe tata. Usayifuna manje imoto yakuthatha ikibeka la usayijikela usayifuna. Masihamba uthi imoto ayifuni. Ayifuni imoto. Natata andiyifuni ke yami. Angapha Into endifundisa yona inkosi tata indifundisa ukonela apha endikhona. Hayi. Xa ngaba tata ndizawufuna imoto izandisela nezistress eziyinqwaba. Into endiyifundileyo uba the more uba nezinto ezininzi ozionayo ngegama lakho is the more uba neengxaki ezininzi and the more uba neengxaki ezininzi is the more ukhathazeke kanti inkosi ithi masingakhathazeki. uAbraham wayecebeka uJobe wayecebeka sani uqhambele eBhayibhelini wonke usafika kule vangeli ngeke ngiphikisa lapha ufunda ukuthi abalaleli bezinto engekho eBhayibhelini ukuthi ke uma unezinto nestress uya ngomuntu mina maintain ingabi kodwa singestress
ewe tata mandikuphendule kuleko uAbraham wayecebeka Aha. uAbraham obucebi wayengabuzingeli yena obucebi babusuka kuNkulunkulu uNkulunkulu wayemazi uba ngakwamandla akhe uNkulunkulu uyazi Nanso ke into fanele ngabe uphendle kanjalo ngabe so ngizwile. mna ngokokwam uNkulunkulu mayena kunika ubucebi andinothi no kodwa mna ngokokwam andingomntu onqanelwe ubucebi inhliziyo yam inqanelwe uNkulunkulu. Lento ngithi mina ke nemoto uyifuna kodwa uyijahile. Mayifika iyafika, mayingafika ifike. injalo Phela bawusuthi wena umuntu onemoto unenkinga. Usho nalo mfolo wena usonto naye la wele moto le unenkinga ke naye. Ngoba nawe unemoto. Ngizama ukuthi ke bawuphendule nto uyibheke lento leyo yabo. Ungabaleke enye into ngenye into ezofaka enkingeni. Njengamanje izinto uyazidinga kodwa ufundile ukuthi waneliswe. injalo Ngiyakuzwa lokho. Abadala bathini sebekhokha kangaka ndoda? abadala abazali bona abasekho so endinabo ngabantwana bakokwethu base-confused because abantu abakholwayo so basadidekile. Bathandazele bo? Bathandazele usondele ukubaphendule behambo ndoda. Ngiyazi ukuthi uzaba umuntu noma nakho mhlawumbe ukugcina u-2020 navela lihliphe zonke into le. Ungazi ukuthi kwenzeni kubuhlungu ngoba abazi ngosami balimale. Kanti ngokweBhayibheli akufuneki ukuthi ube nabantu abalimazayo. Abantu uzame ukugweme lokho ube ukuthi kuphunyukile nje. Yeah, siyabonga ndoda. Siyayizwa into uyikhuluma enamandla. Ngicela sekuphelile okwami embuzo wami ngaze ngikhona ukushiya. Khona ukushiya yaba Ukukona ukubana kungani ngizishisile izetifiketi lezi so bengacacisa njengeline A1 ukubana xa ndifike enkosini ndiye ndafumanisa ubana embusweni kaThixo khona uYesu wayeyalela uba masifundiswe ukugcina konke baye kufundisa abafundi bakhe. So konke esikufunda kumele sikufunde sikuthatha ezwini. So eyethu imfundiso xa ngaphandle esikolo simele kuyithatha ezwini. Konke esikwenzayo sikuhlole ngezwi ubana kumiphi and imibuso mibini. Xa ngabe ungekho embusweni ukhanya usebumnyameni. So izinto zobumnyama bekumele sithini sizidalule sibe sesiyohlukana nazo. Konke esikufumene kwicala lobumnyama kumele xa ngaba sele siguqulwe sibe nokuguquka sisishiye ezintweni zobumnyama. Iticket lezo. Ewe tata. Isomnyama. Ewe. Nemadigri akhona. Kahle. Cha siyakuzwa Ncebo, siyakuzwa. Cathi okwamanje so-right. Ewe right. Nami sengiright ngiphendule impela. Nazo etolo.